Munini wa Chibo wa Mutonga Kellen Kathure na uria ni Chibo mugwatiri wa location ya Igoji nekite muchemanio jo kwariria ukaria nturene ya Kirigune Kathwana. Muchemanio jo jwetanitwe nyuma ya makarika za wagagia bwa ukaria kuongereka ntereu na wamba bwandithia akariba baba ugete ni bakumenya mwamba ojo naria bethritu kinya bagitigira ne agwati na gwikwa nchera ende nyumene arekerwa bate kumenya mutugikare na ripoti eje. Akariba ntora ya Kirigune Kathwana Igoji amwe na Chibo baone bathithite karia kwaririo karia ndene ntora eje are akariba bakuga wamba bwandithia ciao ne bwingite na kia kumakana muthuganiria mwene kuthithia untu bubu ne bakumumenya untu buria munini wa Chibo sublocation ya Mutonga Kellen Kathure akuga ni bagwete muthuganirio wende urarekererwo batamenya na nande muthuganirio unethirite akiampanga mono nturene iu sisi tuli na amba baba gutuya bantora na antu baba gutuya bale ontorani teka bali kulaja te o manto bantora baba gutuya ng'ombe bale akuyo waja teka bali kulaja na neto baije na amba babonde netukubamenya nonto no atori bantora eje etu amba ne bwingite ntorani eje ne antu bakwirwa ng'ombe mbori ngoko na community na suspect utona mugwata janto bantora na twamwikia station but ora thire koti ya uma tutamenya as an assistant chief onto bone nenkwigwa ne bondolete nonto mtojo no kathiete akiumiza ganto na gikosi kiae nonto nwe gang linda mukoro Chibo baba ruga ne bagwete riboti ntobire bikwiwa birita kwendwa kaunti motori ya Tharaka na ndara Chibo baba ethirite bakiromba rwangirwa DCI gutonyera gatigati kenda bakethra betetheria kariba nenkolomba ofisi ya DCI to come in etetherie mtojo ni atulemire intobiri wa Tharaka Nithi bikaletwa naja renge bia tobia iwa bigaikwa Tharaka Nithi na tutiumba go trace gintu kiu kairi aturi bale in pain tuterethia nguku tuterethia ng'ombe tuterethia mburi DCI office kindly tutetherieni ura tumba gutetheka insecurity yetu kinya security yetu twingwa tuku iri thinani nonto jari ng'ombe kwejeka jukwegekirwa kiri pick up utiumba kuma kaja nonto tija nto baba lithwa bali amdi atia atwe nitugweta intelligence ya kwamba wamba boriuma in Meru County bugeta Tharaka Nithi County kwena guchenjania nichake kwena cartel fulani bakia into bayanaja bagaikerwa ngura rongero wa Tharaka Nithi County gukira ndengiromba ni kwena inter county connection kana networking kire the administration the DCI system kenda kwatu kwena suspect bero ngorore abare ta into naja to bigwata kuketha kwena ampuya kubithagana kuma rwongorore rwa Tharaka Nithi County na ikenda antu baba komba kuthingatirwa na wananchi bakona kiao kana kioto kiao na muthiene kiria karibane baugite babatikira kaire bona mantu ja kithuka aria bakuga ukeja kwitha gutitagareri kajukwa bobari tayari kwithira bagikaria bari bobongwa kwa utureti neti tubati gwikaria tumenyo tugekaria turi antu bantora nonto nitukumenya antu baba kuturitira ngugeje na bagutwia tutige kubakira kabale bonga yura ombire golo nande tumenye ni baba guturitira ngugeje ntorani yetu nikienda ntora yetu ikara wega na askari betu ba station yetu ya kiendi kia ndege mtu tugwitikaniria mtu twagwata twaleta tukandika statement na mtu huyu atibatiria lekerwe kaire mwanka igamba ule kinye kotini lekinye mwisho kuma wandine Igoji gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru wikendi ria kwarietwo ni Mutungi Kare.